no da e ba ko pe eti yawe ma busa mi no mi enu nya oyonko da no da akota oyonko da no da ba se wo sika che me ya bo amoyi oyonko da no oman ya ti me no nya oyonko da no da oyonko da no da but wo sika che me you don't need say oyonko da no da o se munyina sika pe o de o se kwa me de ofrisa ponye no munyina sika example but there are a lot of people oni no na nante e bi kura no a waboa no mo nso agina ba bi ba obi chen no sesi ai bitri ko wo for sapon na accounts sika egum e hu despite ye nyina nim say de we betima to nti hu om so mo ye pa but general bia ba ko chen bi abakuta difference ne nyekese ba me no na o me no difference o ba se charge okay akuta uti Range Rover me twi Corolla wo ya bo ama empempi no oyonko no uti Land Rover me twi Toyota Corolla akuta ka de wo betima to car we akuta ya bo ama ayonko sem na ye kan oman ayonko sem na ye kan enti mpanimfo ebu say ensin growth pain ensin growth pain and say Sir John catch them was say obenum adoba na obi sa oto say obem na adoba abusa ansana ya ubedi kakofo bi adamfo no so fiti ya asimi kofo bi adamfo no but at times meba anamfo ye no ana yonkofa no it take years to build and say obi kan of wisapon ne years amachrewa it's more than 20 years ago about 30 years and when they start Genesis no na papa baba baako me kampa baba baako na papa ye police ni sapon na papa ye police na despite no ko fa niam wo we Omami shop and one what the nya sa relations no awo na fa na mfo a kopim se oyonko da no da eche onua yonko pa eche onua the sense YouTube na buy no you united ye omumi ye akota my engine say so yonko da no da pa ade papa ye despite ne ofrisa pondo do se ne o Ghana ha bese me no mienu ye yo don ko da no da me no mienu de ne wo sika cheme enye sika so chika papa cheme akota yonko da no da yewo namfo bi on se nipa ti wo omo just yonko da be bi on Ghana so da ya you are giving a little minute message I usika wo show account to me ti me kan chem say 011 mame mo asante uni bi enti na wo bo e come mo account asante and cigarette pen no in another breath betima ka say ya wo bi onu ma oni obi anante mfie bebre ba ko no sika pa mpochen no enso ono no hu se oye ne yonko on say me ka say ensin go to ka say ensin go at me kan ye kan it could be say yaw ye obi onu ma obi o de kakra ba oni sika ni bi pa ye yonko yes enye eno ye yonko ne de ne tutobi di but sika ni no ko ba bia oni ne na that for pass no yes oni no fa twene saa dipa na office bia oni bie no o kasa chesikani no a ofa wo hunu se nyansa ewo nipa nim Paul ka se ya ma nipa bibiri ayeye en chese sofu betima diye ba sofu ama obi o wa sori ho anya scam actions asofu it's not that for no enu ti kire se enye eyi ensin great pe dabi akota ti se bia ebia papa Jeffra ne kwa yie no se mi nkoja no na se wusia me bi no papa Jeffra se mi nkoja na ye na se oyonko da no da ana se great pe ya akota we eye mismatch eye hippopotamus akota we eye elephant ne ayi ant na egro no we ya me kan han se jonko sem no ho o my me se bu hwe bi pa obo ne bre oyonko da no da ya eno kra o ma esa so kire se oyonko da no sa so kire se oyonko kwa woyeye mu a koboa no na wonim da wo nsoso sa ho chenu beba so akota eno na akoso agye wa akode o se ne ba no anopai ne ho mfa no te bia na wantima o se me nka nkire o se se oyonko da no da mpa ade na ne menche Dr. Edna
Akosia Jewa call otisi on say me call me receive call. Akosia Jewa call de ne kasa say we tell me. Yonko dan interest. That ya ene nka me enche. Debi. No de to ya bo ma woni ne beche. I say Yonko dan no dan ya che. We say we are Dr. Aberi. Enti me ka say anyo Yonko papa me gan say o say abo ma Yonko papa. Aso ka che ko say Jewa ko say ho de emfa nko. Akuta Yonko dan no. Ya wade bia. Nya de bia na ye che. Potiphar ne Joseph. Ebedru ma bi no ma Yonko. Oba no kura person ne dan wo say Yonko papa nti. We are seeing na mami except you. Akuta how will be on the yire say madam for ne. Very good. Why my for upon it despite. Yes. We are very good friends. Yonko dan no dentin Adea sa. No, we akwa dan no akwa. Okọ ne yire ho. O tebia me no de ne ye de sa de. Ya bo ma yi film ke na ko je wa ko oni point. Akọ je wa. Oni point. Where is pointless? They tiene say o man. Akọ se je wa. Be. And they bet course. Tete fo no ho. And e ma na no mo te no. Akota. Oyonko da de responsibilities into that. Well, he no one am kwaso. Akota oyonko da de enye ne o da ne o. Ukoya oyonko da no da akota ena wo be wuntam o. Ukoya oyonko da no da wadwuma be gu. Ukoya oyonko da no da akota no kra timi ma wa de gu ntam. Oyonko da no da. Yes, na sa ayonko no mugu no mo ye board of directors. Adafo no onafofo no mugu aware ho no. Akota omo ye board of directors of your marriage. Mami kwa homa no so. Na yenya ohini ni ane de na to ahoma no so. Ye akoso Jewa so. Oyonko da no da. Akota enya oyonko da no da. Yaw. Enye etimi nya oyonko da no da. Akota yonko wo de memfa yonko wiase hwe yenu anu amono no yonko yenu anu ya anya ko yonko yonkro na yonko ya he yenu anu ma ya bo maka ensa yenu anu no nsa no mayi no hwe enam odonti ba ko timi num na ade ye ka physical bedana ma no yonko wa kire odo woni bi mpa okoho onu ana be kwa obemani meba woni bi kwa ya emra papa na oka busa be wodu kan ye no sa tem na omudidi bom bibia na papa mpanifo no ye bom chese enye ni yon but yon kro a ye ba ko a emfama bia ya se emfama me no yon ko de emfama bia emfam enti oman de me kan se yon ko de ene mafo no ntimi entity yon ko mu yonko pa yonko no eti memu so no mebo eti memu no na yonko fo no omo nsɛ relations no hwɛ ekwa to sense otimu sɛ usuba panti we kwati ni ba ma we ware yonko panti enti yaw e bia wunya yonko papa bia wasasi so na so nya yonko papa nka obeje ni yonko pa no. Okay, hold on. Akosia Jewa. Hello Akosia. Okay. Omai. Hello Akosia. Okay. Kasa. Okay. Oh, bana wakati no. Yeah, friend bio. Ndi omai he. Me dana sia no. Ya bo ama. Yo sansi so ewe. Say yonko ho. We nya yonko papa. Hwe ye wo school nyina no. Ya fa yonko be besi ne. Me metima kan ha say my yonko fo kra bo me pi che me busuampo. Because of the relations. And I'm yonko ho che no a me fa ne say mia. Enti me yonko sam de omai. Akosia. Hello Akosia. Hello. Otemenka. Brian keka no ho. Hello Akosia Jewa. Omai. Anopa me da wase why? Hello, my Otemenka. Me te on kan pa na me da wase. Me te on kan phone ni mo. Oh, come. Hello, my. Hello Akosia. Oh. Afedi Otemenka. O kasa wonti. All right, school be check it, bro. I sent now. Oh, nti me say me bass as so man he ma fa yon copy.
menya yonkofo no so mfaso pii mani da ho se me yonko hu che ne se mentimi amana o maye me ya because me hu ayonko so mfaso do no je say ya me yonko bia boa me ye obi kwa me bo mo pa so mo amfi but eno che say yonko se be mfaso ni so ya yonko woni che wosuma sem won chire wa wo ka chire na otie na ofa ne say ebia na onyo yonko na yonko pa say ye ka na he say yonko a titefo ka yonko no ya yonko on say metimaka say ensem pie na mo kan me bi atwam na say me ka say satem kana baabro ikura me medu ye ha na sansem ni padi mu o mo tim do mo to sansem so de bomo bra waje ase ntinde me kan ha ne say ya yonko papa de wunya ebi ofa yonko bi a ya oma mo na say oma ni no kra ma na anya yonko papa eni me pi timi na yonko bo okra na ye oma ye woni pe bo kuma se ase ni ma omo yonko papa omo fa yi nti okoto pros me kokoto bi was me kokoto bi uni sika ko timi so ma koto bi okay meba hello akosia papa de hello akosia hello my aha ano pe me da se why oh now say yonko da no da dia ya bo amane me nche doctor aho oh my na say no correct okay ma me musa o yonko da no da ana say enye yonko da no da o my no yonko da no da enemre mu pa de o my no ma so na say ka sembi o say o ko beta o yonko da no da nti o muti bi che peace ni pa ne bi ka o say o ni asenche na de nti na peace de wo bo mama me ready ma say menso oba de ontumi ma nche o my ma de no sori le gina say chire ben na me pe ba bi de wura so yonko da no benje wo ben ka o ge na na ma na nka me ni nyina na yache enti na de nya o yonko da no da sa o yonko da no da ene sa ni o ma nti ene obi a wa wiagu obi adwuma sei yonko bi a odi na ni tu no shinti ene ni pana poti kana ho nsem a chire ni kunu obi ya na o kana wa se mo o yire no ka bi a wo enkomo se ni se na oni mi diye ene gina so ma se ni pana wo ni ke ni dwuma ni na nyama nyina asere se dwuro be yonko a odi na ni tu no shinti enti na wa mai sa ni ma no de efiri ho kra empanyimfo me se ne enkomo nyanko mbasa sa o yonko da no mo ka to won enye ne bie mo ene sa ni o ma no na se empanyimfo no akro mo te ase na nko mo nka o ma mo te ase na nka sa de enko mbasa sa no ama me ka se nka yonko da no da enka wo tabia no wa de no sharia aya ka tire wa dan fo so fa na ni akosua na sa ne ye no wa wo bi odi ya ko teda ye si azu ni ni adrum ena wo huru yonko ana mboa aha ti ma hu ye nya brem na mehu sa pani pa so le se na so benche wo ye yonko enti ade nti na ma de na so na me pe ba bi de wura na sa de na so ye na sa wo ye yi ano ye fa nko wura ba bi akeke o ade asem na aka yonko da no da na ye ka na afie ne sei na so yonko da no da na ho akire wa enti mi fa me yire ma o ana mi fa mi kunu ma o how no na kire sa wo ye yonko be na je sa wo kwa wo ye yonko bone I'm telling the treasure young for which you have one of the other. Now, woman, peace, I'm a man, no man, my body, I say no. And also, on your young bonnet. Oh, my woman, and some mamma, mamma, matrono, and on your young bonnet. Oh, my Emily, my honor. Me, you are no say. I, some woman, and some mamma, matrono, and on your young bonnet. When you get to know, now, woman, peace, I'm a man, and on your young bonnet. It is a muddy and I'm a baby, you are just extra time low. Why, we have something exciting for you. How about an unforgettable holiday to a beautiful destination? It's fully paid by MTN and you can... That's one fire, so just 31% hello. Today. Okay. Yaw, your final words. Na me ni jamrana yem kwative say debate ni gina so on krofo afie. Obi ama me quotation bi amede be ma. Aha, quotation. Ai into the pema me. Quotation o say Mika is it 7:14 and Micah 7:14. Yes. Yes. Micah 7:14. I'll say okay, Mika 7:5 to 10. Mika beba. 7:5 to 10. Mika. Yes. Mika send me okay you know and yes upon the bonyum Mika chapter say 7:5 now they 10 Eba can you ne Mika ne no so sa o Mika chapter 7 yes 5 verse 5 to 10
enum no was say Monye adamfo ni mon famo ho ento oyonko so oba oda okuku mumpo kra ho no wenwa no nti akonta ye wo ken na make so so say dede ya bon quotation bi ka de bae oda we osimi anyi adamfo ni mo men fe ho nto yonko so mo oba kra oda okuku wenwa no mo akonta nu nti na ma oyonko da enya woda akonta Judas only Jesus anko prayer meetings nyina only na na bompae ona ne kura ne sika mo Judas ne Jesus Christ na ko prayer meeting ne bompae bibie ko wiase na ye oyonko da na oda odemfia no be fina no no yi ne mai ija ko tanya oyonko da no da o na de sabe no exercise free ade bono a ade bonne start say ba no akota e na oyonko da no da sem no wo ho akota the mere fact say oni wo ko baabia the mere fact say okoja wa yie the mere fact say okoja wa ye fro me kan say ore ho ye oba ye wani ji oba ye no nkyere sa akota oyonko da no yes nkyere say oyonko da no makotu babro David ni Jonathan another great friends yonko David ni Jonathan they played each other. David Jonathan do David say obeyma do ba what you say and so ye Bible say no so David ni Jonathan so akota David ni Jonathan do say ne si wo ba na wonim he mefi boset me ba o man he Mika so say ne si ba ahwe check the number of ahwe yanko ka kire mefi boset na o Jonathan aba David be enti oba he no ka se hwan na ewo Jonathan busuam a o se wan na ewo Saul busuam Jonathan means shira no mo akota enti yonko da no da David ni Jonathan what you say enti no o sa kwa me despite no for pondo do say ne o Ghana na Jonathan ene friend say David do say na si wo Bible mu ma me yese be nyo hini a oyini fatu akwana be ka tino hu de wakati no yeah akati and then if you are do awuda eti oyonko da no da ne de ensi enye na wayini bra aha edim say wonam kwan so na debate na ye den na ye se yenye wo so adwen kire oyonko da no da eye no kura na enye no kure na ko be da no da ebo enye no kure say oyonko da no da bra no ko be bi enu wa nye no da ta tutia insam ni wo wa enna ko mu shaave ye ntina akasa na ta ye enna ule ha premane ho obi e premane ho bra wa uni akura obenya aka be di bra wo ti na wo nti ho no aba ba tina ho so no ko be da no akoda na wo ade yo da ente pra ye tu nation no e ta hu kye ho ya ne tie e ru ti ama e wiase Ghana ya ke tia kwansam tu wo ko te bia no da obi anyi obi ho sa ka sa no bra ye kan say no ko da no da tu ya Adea Akye ho and what? Obi na pre ni tie e tanya me ko ma Jama ya bo amani me one side. Every on new side o. Ah na ya one side. Asante ebo na new side. One new side ya bo amadi e se mi ko no dia. Ya no kora bra. Una ko ya no se fa. O presidente. E ti no play no. Ba wa presidente ni. E show pi. Asamba ko na po. Ko au ne ko ba. Ya se ba wa daswa. Ye ma wa one day for one day die. Baba yonko da no da o why will e de ja lawyer ya sa lawyer ni ne ko wa wo yire o so yonko da no da
ana wa hey akuta ma uni meja padie mu nti uni se meja kakra to wonu mu nti na so ebi onu kwa de boa ma o ba de dada nchire me di meja padie nyina de ma me yere one dada me o se ne o na se dada na ko ebi ana but so lawyer ni a obi be wu o wa ko wa ne yere de na se before o ba ne ti ase no o no yeah and dada no on the will no akuta obi ni lawyer ni obi ni obi yere kura gina court wo mu jawa lawyer ni na wodi asem no ne yere twempo na so o yonko da no da she akuta niema eniema esi lawyer ni na onu di me case na ma me no me ne me yere nya asem se me yere boyfriend no we wo se me yonko da no da there is a adam for no enu ti no ko o se me yonko da no me da akuta bi ti want you wọ́n mú nǹkan mú wá nǹkan ọmú nǹkan tó wọ́n ní. ẹni èsì àdá ẹni ẹ̀yìn ẹni èsì àdá ẹ̀yìn lọ́yẹ̀ kùsì ní lọ́yẹ̀ ní jàmọ́ ní lọ́yẹ̀ kwami adoma pia ní ẹ̀yìn mi kyẹ́kyẹ́ ọmọ adọ̀ pẹ̀yìn. àfẹ́ dà kyẹ́kyẹ́ mi kyẹ́kyẹ́ ọmọ I'll put it to you àfẹ́ dà ó kyẹ́kyẹ́ ọmọ mi kyẹ́kyẹ́ ọmọ adọ̀ pẹ̀yìn. ọmọ àkọ́tún ọmọ ẹ̀kyẹ́ ọ ok abusuafo ọmọ yẹn ní ìjọ àkàkà abúlé sisi a. Eba abebi ahoma na tuma mama.
low libido wo sisi ya wo ya unya capsules na wo na wo sene no ye de ekoba ma me shaba etu malaria se prekope ebema wani so abri wo bra na unya adwuma kra wa bra ne tie adwa wo nyina so afiri ho araba zongo hene ahimfie na kire ho ye wo ho baba compound wo aboabo Accra New Fadama unya dru ho no Medina Zongo Junction so 0244 634 024 0244 634 024 and 0548 666 600 0548 666 600 God's Glory Hospital for CM Phantom nyina manim se ane ekoba se wo hospital no edan siben no ho ya residential no eja to ho kakra ntina nipa bebre fi se hospital no na eden eja tom da binya no kre se oba ho no ma ene am no kase ya nkofua eto santene a omo kwaji omo card omo koyi omo folder omo ko hu doctor consultation omo a ye mo madro adwuma ekoso na asefo ne a doctor fo no nyina ta ewo ha omo ye adwuma ayarehwa a omo ye si akwado masa pagem at God's Glory Hospital anama se wa Memorial Hospital se nka kire wo se bra no mo ye adwuma pa omo so omo da dofo ase se ne egya no to omo si frɛ ye no na ye nika kra the natural health yen ena ulcer efie ne yen wo de ulcer ba ye gye na wa firi ho akwa wo kwa da wo beda obo ontumi na obo an ne boshese no obo an akiri etutu no ye ne se na akiri kase obo onuma odidi a enyam na ebofa ne so oda na ebofa na ni so ulcer symptoms no na eda ne ho adi no kan ho fo ani kire Dr. Dimpa e wo de chem so second floor Wallace Towers menhia kwa no so na no kan e menhia health insurance dan ni mu so ukopie mu ho a ye de tete enen enei enubra purely herbal foreign and local ne akambo mu edi asawiyade ye de machine be sisi so aye scan aye bibia ne akira se ampa obo office ya boni duampo enye no Dimpa natural health de okopie mu ha Dr. Dimpa etwen wati abodin bebre 0246 744 744 0246 744 744 and 0245 1184 34 0245 1184 34 and Grace Gift Herbal Clinic and one more dear skin and infections and skin diseases and now wakwa and cough akobas oba awon wan ye odin bema awon wan ye odin obema no ase baba so country bi na ye o fan na phone kan ho call Grace Gift o me hwehwe mu ayi bibia free ho prostate cancer na enlargement and edo nam ho ye de adro be kan malaria ne typhoid nom ne hepatitis ne pressure ne diabetes no de na jesaye kokokra abapa sobrache so no Dr. Grace Bodu se bra no on show e wo ohwim kumase ya Oshim School Junction by the Kese Kwan so and crying new Achimota Petroleum Banglo Yenny from me live dish anymore 0543 320030 0543 320030 and a 0244 126 123 0244 126 123 weekend you bet chicken biana and you make for BBC now porridge beef chicken anusua de eye kama e de tea obi oberry chicken you be a dance so our chicken emodu the light to so e woni po e bia wo hot ma obnya de open time kwa na wakoche eye drumstick no and now open the extra 7 wings no anusua de open breast or fillet I kuku ameka wings I was say we chire ho wo de nambe kunwo gizzard layer any what it's your broiler and your layer or the open piano ya be ma one more ye ni ade frɛ ha ho so kotako kwakokum na wo ye kremoni so atime eye halal ye said that makremoni and a slaughter to ye kremoni o kristoni o obia wi bie ye frɛ almost 05 344 53 05 344 444 444 53 nani omo twetwe komo poku training adum ye tombi ho SG more ho Shell Body Junction ho sanso na Santas roundabout ye ne Unity Oil din twanimu aswase market bi ho and Abantuma High Street ye ne Presbyterian din twanimu 05 344 53 St Andrews SHS St Andrews SHS the best private SHS at Sawoko Sukunu
ubedi adanse say enya ban nenso so suku no course bia science course omo general business home economic visual arts na nkwala twako university ma etu call Legon no call UDS ubeko Kevas ubeko KNUST St Andrews for nkwala na ati asete wo ho omo BHS omo krati omo all student association wo ho anything na St Andrews ka to say yasin fosu ana yenkande na ope new adubiase duka ono fe mankasim shama ni sefwios asanwene so ana de watcho BC and resource my no brother register na suku no eno an St Andrews SHS your number is 0244 696911 0244 696911 and you to train komo mami abenie about sexual weakness mraye wompem penis enlargement ye betre mama fibroid na sha wo yema ama akwara no ntimi ntoma e hwa ye hye wo ye funu no keka stomach ulcer wanya hernia wanya echo ye beyi akwara no e ba ye pani otwa epilepsy piles koko menstrual disorders and low sperm count prostate cancer na de di wakotre na obi ebo maami abaso ye sickle cell ye be hwe scan test no ne ya bibia ama na wi ye de adura ka 5 days onu madura wi afa akwara ne ko obonsu afi wa ye propom no nyinyini ase atu ano no maami abe tano so apatapa news apatapa junction your number is 0543 345392 0543 345392 0506 460208 0506 460208 New Set Natural Mineral Water is Sukojina Bujunsu Obieka is enriched with natural mineral source from over 100 meters underground, taken through purification whereby a highly skilled personnel equipped with modern state-of-the-art laboratory runs standard tests. Now, moya nsuo iwia nesa ukona kohwe nsuo na ubohu anim wo ho protein no impurities and no niema bi ewo mu na wonom nsuo atim se wanum supa na sa boa pa ma woyam ntim boa constipation pa. New Z Natural Mineral Water Obini Blackman Company Dr. Kofi Abuaji Dompem and the abedwa so oni obapa Esther papa bi ohima nane Kumasi Bremen Westbrook tobacco to ohima ohonomo Chrono Main Road ensure no eye na wo ye no de make for ma wo ye Z Natural Mineral Water sa so den kan atomic ashoma kwan so monko sa so na sunyane matrobes emakumase for 0208183018 0208183018 and 0244 620294 26 electronics so ya cinema ye the birthdays in brewo TVs, fridges, freezers, air conditioners, washing machines, gas cookers, microwave ovens, rice cookers, blenders, kettles, home theaters, electric irons, property electronics, brand new property electronics, Kaho Koto property, and what to the pa, as the Karam Quantum Pomon Kumasia, Samsung and New Malcolm, Utru, Malcolm Dankasi and Kumasi Dino, a Ben Pick and Pay now. Over here, Honum, a beer showroom, Cassia, property electronic products in now, and Honum said, Dewa. Sunyane, Cocoa roundabout, Yane, Oi, terminal edition, property electronics, a beer, Udru, and Kasua Spink Test, your depot, Honum, Freya 0500 309 309 0500 309 309 and a 050244 266-193 0244-266-193. After football benches, over so choosing the tree dia. Unia Ashford Prince and Quadam Memma, Ashford Princess and Bar, Ashford Evidence, Executive, Friendly Galaxy. We see happy fresh toothpaste here, be a new fee. Now, toothpaste no crown, a set box numuna in your piano. What's the mental? Ha! A true no you can't tell Masunia did to cook up and I'm saying. Onya big poms ha enwa no ebe kotodwe no ne pedia ni nyina finishing oya afre fresh toothpaste no age Ashford toothbrush Freya 053 5452 263 053 5452 263 afetie me wanantu every oto ase etwum wo utimi dia dance yesa wo bre Obuonum cry is a stroke in Echino, a sciatica. Na sciatica, the number one stop shop, a 21st clinic.
If it's happening, no, so if you tissue by problem, I see ya dear beer, Doctor, come to the first clinic. Doctor says, one thing we are here, Unyade, 1 2 Nipediasia, one thing we are there, Unyaya, and nothing I may come for a mouth. So for each step to the first clinic, 15 branches across Ghana, and now overseas Alpha Radio, Council Quarters of Wasiko Jansi, and Crime Tommy Market, and then Kranza Sunyani Techima, Pusuahoma, your call center, Mama, one I crowd over Freya, the beer over free, be direct to Amako, 0540 311 311, 0540 311 311. Afei, Brahomanoso. And come on, you know. Also, so what Chafane say. Number no 0551 931 931 0551 931 931. Poverty Electronics just so you see me at the birthday bar. And I no pay Regina Tay, Edina Water, Regina Tay, Ukunu Eye Gideon Tay, of Full Gospel Business, Men's Fellowship International. Happy birthday, Lordino Oforiwa Boakye, Heroes International School. Oh, my man, and I've been out to Yadom. Queen Mother of Ahabuhidium Subinso, and net Ayawada, Lordina, Oforiwa Boakye. Ah, me ba, me nana. Oh, okay. Nahima, Nana Bena Yadom Credu, Ahabuhidium Subinso. Gizo, okay, and Gizo Baron, we are Boakye ba. Happy birthday to my wife, Mrs. Lydia Kunedu. Nyako of a Joseph Experimental GHS from your husband Pakaru. Hey, Pakaru, wife. Tell me you're okay. Happy birthday, Abusiani Nina, Kuyaso, Pasi, Ene, Mene Yena, Kabum, Yamotin, Lydia, Credu Nyako, Edubuachi. If I do watching us also. What? Grace, Equia Danso, Newa Woda, Emmanuel Danso, so Motin Qua. Thank you. Mami kwa homano so. Na yentie unso. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho wanye. Chami didi Enoch mikaza fra tonsu. Enoch mi yentie anope. Uyonko da no da na anya no kre. On my asama Lydia Boga Canada 100%. And uyonko da no da. And uyonko da no da. Ma to me nam for the amount. Sir. O my say uyonko da no da wadam for one nam one koba. Kra no no kwa be do boni o my. O my say we me chika kraba ma me minute bi. Say wadam for wadam for the toast wa me. Na wadam for ne let me to say now no can koba mu to say bi. O my no say uyonko le nya. On can asem nkyerɛw. Na aso di Adea Akye Abia nkopa uni to na for die ontimi nya obone o mai ti uyonko da no da watimi de afia gu nsama ma wanom o mai from primary to HS adam for timi de adura gu uyonko da no da entinke o mai basinka me yi ha entinka uyonko da no da ntimi mwa na ka ubu na obebo no. Hello, good morning. Number is 0548 931 931 0551 931 931. Hello, good morning. Good morning. Achoma into Omanhene Yaw. How kasa? And I'm going to Libya Bogaya. Then you go down on the man. Okay, time I'm more straight with you for my phone. Maybe the boy that now you can't say my phone. And you told me yesterday. Matter is now you have to about the master and oh my, can you go down and down? Oh, I don't know if you oh, the man phone anyway. If you just say no, you go down and down. You could have never done it. So the leader of the time, and just what you think, and Obiani Aboma, Aquadinimo. Okay. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Bye. Omanhene. You tell us,
so young for that. I'm there, and then I'm going to my very young, very young. Now you see me on that. Hello, Mitio. Aha, the thing among you, Beno, a very young community. Now the change, all that you would believe you all, and that boy over the boom. If you see the million of the hawk, and I didn't show about the share. We should be tearful. Yes, this is fearful. And the thing is, the season of who to cut while when you're not hot, while what will be at the end of when you now take around. And so this is what we're about. If you know all, now the person is doing things we cut there to what you know, and it was it will be. Now, we don't go down water. That should be an issue. Don't tell you about people are going to throw for. Obey present, when you are, what the one go you know, about the way in town of 50,000 days. You don't make me teach one. Always doesn't get it, and yet you're very near and when you go to the platform, you know, when you play with you, the who are sent down on the way, you never come out. Okay. Hello, good morning. Hello. Hello, mine. Aha, why nie? I thought I'm about to your fellow Michael. Michael Casa. Aha, or Mary Basho, and never means, and not who you can boom. It will my antenna. Am I? Aha, Miss Basho. Young Koda. I know Kodano Dano. I look at that to me. And should I never pie Casatomi? And I'm more sudden you know other cousin. All one and I'm producing the. You could be a bomb with their count. Debbie, and Comodiano never count, Debbie. Yes, see the Pisa, young Kodano da. And Comodiano, and the best shame, young Fanca. Why? Aha, and I'm with our top party in the shame once you are going to perish him. Now, if I shall make a show, Oman. Mitio, Mr. Omanhene Yaw. It's Oman Bacho, and then what a thin sum, Sansam, that's a bull sum. One said Dimmy, but almost said one now. Maybe I said, aha, a session so far to let us so don't consider my own television. Check us on the two and one, the own to meet you. Yeah, but Messa da Pebre now, Bana. I'm so what you go to school, pa, where are dear pa? Okay, Yamea Duma, hey, Yaw, and I am a penny birthday. Ebi, to be so, Ima, AB collections, Abrafi Koto. Abrafi, okay. Hey, Dr. Penny refusing to grow. Aye, and I am a birthday. Always looking young, sweet 16. Antivida, Omanhene. Mr. Nyameke, Unuaba, Dr. Edna Kuba, Akwesi, Yaw, Skylar, Adum, Yaw Berima, Nkwansha, Busuani Nyinada, of a Bob nomne, of a Kofi nomne, Omoaka Nyina, ne part Nyinada, Makolane, Okanshi for ne Kumasi, Central Market, Nikajetia for Nyina say, happy birthday to you. And also coming from me. You're penny no. Meto so bulo amani. Yamea to my pejemu Sina Jennifer. Yes, you know about Jennifer. Can you know Subizi? So health insurance. Yes. Health insurance. Oh, and you know. Where are you? About Papa. Okay. Abaneke. Okay. Excited, Papa. Okay. Aha. Imano could draw your soa. So I do that. Centurion war a Casben. Yes, as soon as Okrane Papa. Also Japao. And Yago Kudro. Aha. And Jennifer. Na Jennifer no extra ya adanguma se meboa. Yes, adanguma se. Asroma so adanguma se. Yes, Jennifer se nyina yenko jam no ntia de yetemu pa. Yede musi anu mo yeda mo ase. Papa, enjoy your Mama Teresa Akofo so extra kwasiada. Kwasiada o. That is Saturday, Saturday.